Kuma sami mi wuri tiddugal. Nembiro assalamu alaikum. No haifi? Awa pai koy. Alhamdulillah no haifi boy. Awa. Min yo yafa to de ko mene woni ko wadi hito e mon. Aray ko jawo natana. Bay joni Allah wala subhanahu wa ta'ala muyi aray sunnu fudama golle den. Aray men miji faintin. Ay no wana woni ko weldu be weldi wo ko hawtu be sennata. Aray meden hidi walta ko yumina ben ko muradu mujjude biddo mabbe on. Kono haray ko non mabbe kadi jeeji. Aray piji kono ton no holdi no don men no stay woni piji haaju ame yani mo. Ko ba me wala hito tinde. Anne ko ndu wata nge wadde e hore haray golleji jokkade de. Haray non to ngandi de balde do hadi biddo mabbe on nawni ko to balno nawni men nawdum ko laptan mede mawdo do kono Allah subhanahu wa ta'ala ni o yalti e jammo ere haray kono do ngandi kadi mo wonde e nawnare taw nawnare ko nawnare fetere haray nen do nawnare parce que men sagwa men ko nden do nyiw e makko o hetta afiya ndara si tay woni o waaway dankade yumma makko danko suudu mabbe dum o heba sonnajo mo wala wadi barkimo haray ko doni faale mo jobere amen men e partenaire bi amen be do warsi me wadi on hito be do non mawbe e wonno ko men tindi hande hebi balde nay do tangini hanta ko nyanen gorko on be nabuno kala laptan men arno men yide mabbe ngin jaw faali amen ko hebugol taw goddo wono kala laptan do belli men wondema dum don o wata me tuuma me bawa hebude ga donc ara hande kadi woni ko me wadi on hito ay kono woni ben goto e mabbe ben yoti jane men faala haray hebude aadejo goto ko waawa jokkude men kala laptan haray men faala nabude mo nyawdugol kala laptan haray ko batti dum woni ko me wadi do hito Amin on ma ke tuyo nena jami fala joni fahin kina me hari nyande himo nawni do nawnare ko no jindo ndire tanshi on dum don nyawndi ko nawnare ko son fetrande on do wona dum nyawnda ko non be fala wallitade en naba mo konaki nyawndo yamaton kono be way wadde kambe freji din ko fi nyawndugol mom kono ko wona tata ko mappa kon be wallitode joni ko dum be ari en tintu haray na hunde o tigi tata to sina jawda go cipa nawnu ko langal ba Allah ma o juk den tan baadi mo Allah yo amin ay non stay na ko tay ko wana mi gawndi ndu da mi kadi ay no komin do budi me wata ay no neni no ma neni no ma gawndi da mi ko sonda o ne ma ngangor wata ko kadi ay ko mi yandum du de bade no sonjila seeda sinadu Allah wala ni wawa no kikude ko Allah wadi mo sabu ko vraiment bando ala ide weltori mota weltori buy ko ina seeda kala e fojje nen kadi wate wadde mo hare de hani wadde dum walli tarem goddo ari walli tago mari wadum don ara enen kayde weltori nen do adabe joni ngare sembe goddo walli toy ara dare goddo enen kadi walli toy de bayda ton suka ben no joni wawa en serande dum don wallindi ban parce ara wana fi defansi ay hunde dum fanu o bayi ko subisi ay warano ni hara ko bayina nen dum do hara no humpondiri hara no yewtiran den ko yewtu ko ara de ngandi en sapkari no wano minya musa joni no ton wano no dude haldide ma haldide ngi fay bento ande way goddo jetta responsable modum kanyu wa way wadande non hala ni kari no ko ngabe ko confirme gol in on demande donc no kari no bay ma yo tan ara yenen ga on do wata yo te gande hunde yitla anda programme non ga kombe wata jokkude men ko ya kippabe kala laptan parce que normalement nyasi ko wowi konka ames men nabi goddo nyawndugol wona menen do ettugo charge nyamete makko nas on faltaade mo jobera men ne wawa wallinde des partenaires be fi sorugol lekkel e yobbo docteur be normalement nyamete wona menen woni ko farli ko bay be do déjà yuma mabbe kala tigi no fato ngi ne ballal be fobe sonji raison pour laquelle ando hay nyamete yawon kala laptan kan inshallah xala non kala ko konti amen non kala pigi no satti ko muradu mo bir xala no satti kala ko muradu mo bir non kadi woni o yi xala ko batte dum do woni ko men yinni joni men ar men tinday modo wallo men heba ade nyoko to pet o waaw do to dem kala laptan kippa be kala laptan bay to mene me wata de inagol ne wotere min mari golleji fu jokkiti ala ko batti non yewtini non pam do maw hade ko no be ngabbi be do yewti da be do nyuka be hebata feere non ben
ɗin kadi ko so tawi no na wano usubure ɗo mi mi yewtita e wonɓe toon ɓe hara ara tawde ndaaren hara sina ma déplacé pami on buyna toon kono ko si yewtidanama pami on buyna toon donc kono ko si tawi no e ara mi anndino programme hara jooni hiɗon tangini woday toon ko wata wallita hen ɗum ɗon noddoɓe yewtida e maɓɓe si yewti no wawayno ni aɓe noddo pay kon ɗum helnam ndar kono haɓa min mimmo taw ɗo awa ɓe mbi on nani ko ɓe yeɓɓi kon ka o yiɓi ɗo ma on hannde o arno ga ka o yeeyi ɓe on hannde o sella so sella o wata tabitude ga eyo joni noon ko ɗum wonde ɗaɓɓude lekki mum ni fi yo tabutu nokku gotu eyo ayi eyo c'est pour ñande ɓe ñande plus de 17 kilos aller retour t'imagines ko ɗum ɗo joni wona fi mum no. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui va accompagner Koto Baylo à Conakry. Hein? Donc, on va marquer la pause en attendant de vous revenir. Hariko no falo wadde. Hariko no fala don. Inno ko yaw Conakry danko ɗon mo. Todavía la covaca yo de un que este corto, o va a dormir con leche. Todo luego me cago en yo. Kono no wata no kalakta. Wata dum. On di ko wombe danke inno kala danko to nawno. Ko ma punde tu wata hollugol non. Ko non ga baba gote ma bindu akito golle jokka do. Onon kati. Yo nene ko ɗum ɗon ton jiyanɗo ko fi heɓugol wona on takko makko minen tangini minen kam joran ko ɓuri sattude ko heɓugol mbuuɗi yawgo ñawna goɗɗo ka laptan kono sa heeɓi fi ko ñawdira goɗɗo mbuuɗi ka laptan ti tawi woni ɗum ɗon kadi ko ma kadi haray men maapo o fi ko wona takko ɓiɗɗo mango ay ɗo mi anda joni kono warte wartude joni on attend l'appel à tout à l'heure ɗum o wawani kadi jogi golle goɗɗo ay on nannima surprise on watagal no jogi golle goɗɗo noon ɗum kanko wawani wonde mo guma rabta ko fi programme ka waale ma ɗum non fof na futi kono ko fiya ɗumanayi mo jogi golle goɗɗo ma okkittinini golle goɗɗo o wata ko ñalloyde joni ara min hollu partenaire ɓen pour l'instant min heɓaka ko wona takko makko ka non men ndaare joni koye ndaar ga goɗɗo koye ndaar ga goɗɗo aussi ko fiwu ka waale ma ɗum ɗon fof na ka suudu woni naɓere ka laptanɓe woni yaade ko wona takko kañum sagata on ɓeɗo kadi ko ɓay cellanga timma fota ɓeɗo ko na ɗum ɓeɗo ɓay naɓe golla gawa pus wawi yawtata ono cellanga timmaka Mesdames, messieurs, on vous revient. Au revoir. Hein? Merci.